abna pukuya ahwene edi no wabo no benya cha wate nyame hira ho nyame hira CJ enkrata na gu anim ayo afato no so ade ntra afato be so fato ye nyina so dabi enyi ne mfiri ho na minim asampa de me wasama na waka cho so de me wasem ede na sie chese medwe ho amenti ase menya ra happen asampa pie asampa so ma radio so mo be pie wo hu se ma ba production obepie minim de ekoso so onkan wonachi nkotia no na nkaje okan na owen okọ ana wa sibe ram na me bisa na side on me wasema na aha nti ya no ache ntime ba on tena ase emranyum anapempa ya kan news no awie kura no abo 620 no na de ekoso na ose ma winchi aso mesi se metie o se hey why as pardon me na me yesa na so oh mama kai be person mama 5 hours fakasa but I say atie for ni ahwe for mama mo nyina ache ni akwa ba mra Dwaso Nsem na poso ebre na so me de ma na me de wo kwakata eye da wo kwakata no eye daily guide wo sha nim ha no ma so e se na adoda kwa kufuado and one district one factory ya wo ma say 9.2 million Ghana cedis any sika mpanyi for the shame e wo bimbila enra wakode na ni akohwe se de dwumadie no ekọ e wo ha no eno chi so no ene teacher ni abeka ya fie atwa mu ya be bo ma ne se teacher ni bi ahwanyame anim achi na suku fo nkwada ma mu ama koba kodu nwotwe asese wo ma fefe wo moto no ene finally quarter kasa ya be mu ahunu emfiduduo ya wokọ akodi e wa fiase nyame adom nipa miensa posifo nsa aka wo mo ya wo mo bro abamua ya no eco school Chinubu Akodua senior high school di Okada ya adwuma no wo mu koku no sa kosie no posifo ensa kanipa miensa me details no ebema ho Dr. Anya doc wa ya adwuma wate CSC wa winning Africa's most respected chief executive officer Africa's most respected CEO wanya enti me do what ma me details nya be ma we no stories a e what daily guide na the former president John Dramani Mahama na e ka cha ban say no kre ne mwade mo pa wo bo e ba no sikasem to twa yenkoye ye na krempo no aye ya sa downgrade o man no eni sikasem no eni nyina emu sam e wo daily guide enti ma me fa nyina kata fa to so me nsa hana circuit quarter no e watamale ye ka say social studies checheni a na wono ewo eye school ba kumu ya jeli no 7 years ese won sign enfanye dwumade enka wo say wachi na school fo nkwada ma kuma kodu nwotwe asese wodon mada afa enkwada ne to na ye frɛ no na Toma ya Musa Otabel wanya frihye no aduasa mienu ya na wo kyade e wo Kupi RC Junior High School e wo East Gonja Mansini mu na wotia mane na afi atwa mu na ensem we e ba ye e ma akwato kwa ho asetina na hye mu asase krompo no Salaga District Court na nanka wo setina asem no so ya wo kyase da bi asem wo mo taso nya yie e na mo tabri e de kopie mu e wo Tamale Circuit Court eti finally bibia yo abena ya ama court so nkonko da fiase mfinhia eye ensom na wo hyemu a obeye dwumaden de aka ho na court dan mu na kasa judge no tire na eye Alexander Oware na wo hyemu a abrantie wo mo tire mu se oman no yenhyehyɛ ne emra de eye dwuma no eye ade asa oni obi beda fa obi to no emra no ensoso so nti ado so na court gina ye ema pepepe yo eye dwuma na emu no wo kwakoda mu emfie nson wobi kasa emfie nson krompo de ankesa na so to de bia ya na ya bomoden na ya attach human face kakra e wom so wanya de but say ye gi ofa hodie mfihia nson no enye easy o ya na ehunu ni say ya simple sa enye easy eti eno ho asam eno no na eno da nchen a kratafeto so miensa ha ya no nana adodan kwa Akufuado Ghana mampani akwa kopie mu wo bimbila na ye kasai 1D1F fact ba kwa honom ya adwuma eguso no ordinary kwa kwhwe sadia ekọ ene sadia wo mo ye adwuma edefa na eye Global Arms Processing Limited eye bayire ene banche fact mo process wo bimbila wo atifidu
Mantemu ɛyɛ Northern region so afa be de eto no hwɛ emfidi nyuma sam so yo sanso emra se dwani ɛwɔ New Joburg South Michael Ochibafi ɛna edi mampani ɛne napamfo anim ɛkɔ facility wɔn mo kɔkɔ hwɛ sɛ de ennyoma ɛkɔ na emu no mampani sa fa sa akwanya ne so ɛma wo hwɛ mu a wokɔ na number ne potem wɔn ma wɔn ma wɔn edua bayire ne banche ɛho nyoma ne ade nyina no so no wɔkɔkɔ hwɛ wɔkyɛ sɛ ne nyina no ɛne ɛsi eba benya ɛyɛ banche Frakra esam banche sam ene ehwo ne amanyama de bedi dwuma nyina no wo hwe ma factory eba beboa safo nyina ama wo masetem so no ahenhan kakra na deputy minister kasa no wose global amas ewo womo landmark no ene womo hyehyɛ base 2000 acres ya no ewo bimbila sa so obudi so dwuma no eno no na womo ekyese ekwani mu no emu bebie na aboa ama womo nwuma die so atre wo se wo hye factory a yekan a ebe produce 1000 cartons ye by fufuo wo say flan esam na ye de ka fufuo no by ready no ebe produce bi e de amayen eno achi so no base 10,000 yams by re base mpimdu ena da krubia no factory ne beto e de dwuma no tia no skra bebo amakue dwuma no akoso nto mamudu abayre no ebenya market akoton mo niema no enti ehun details no so e wo ha pa na eba no banche no so fam wonom na wo chese 200 bags banche no ene ne esam no eno so da krubia no omobaye into 200 bags cassava flour ena de bia no ombe produce e wo empotem wonom enti no factory wa ba won tena se na womeso moman Ghana fo nyina so no enya enkan ko nti we katafeto so miensa amane ya eda ha medeko katafeto so nsia na ya hye asema ewo ho na udrumu dia ni nyina no enipa miensa ya posifu a womo ewo twenebo a anase wekra no omo amanse west mansini mu enna womo achi nipa miensa no na se ye kasai no okwa santemantemu a ababu afrihia dunsia ya wono ekwatwenebu akodua senior high school na eno achi krampo no enam se efie ni bie santi no okọ school ba na ode okada ode abaye adwuma na opeska kakra na je wode hye ne ho ade boa ne maame so ofia obi ni mu de baye na enipa miensen kwachi abamu ayi posifo che so mokọ hunu no na ya wone sekan wone kon ho na ya se ene ya sande enua brimu no akuno wo mu wie no mo sa kosie no owa pa na de esaye nwanwa wo mu ni se nipa miensa posifo achi no yesi minor ba ko wom na minor de ne chese 18 years krampo no onyaye ena o madi sabone no na wo hwemu adane o semensa ya wono ena wafiri mu no abusua chese ni mama di areho ene o hwede bokra chon se ne mama ne kasaye no na ya odi nko aye den be ya o se ne ba wo hwe no ani o akwase bu amekrampo ni akwadai papa ena no so kaso de wa hra de na nyankopon ko a na betu acheche ne resan se wo dwin de akoso ne ho a onte ase assembly member no ewo oda ho electoral area Isaac Bronya ana wono so de inspector general police animu say enipa wo mate wo mu yi sanhwehwe mu wie bibia ne esom no mu di bone no a emra no mama agipi mane nche wase mra no nya adwuma ne kwanso na so twe bi eda ho no wo mfa ema wo mo sanse oma ha no oma se na de nti no eho asem e wakata so nsia mawie o da bi twen me ba gibote o wawie mi wie ye abna opokuya ahwenie my name was adomonline.com or say Ada Traditional Council bans Radio Ada from covering 2022 Asafutu Fiami Festival. No sad story no edaha when Chi assembly members accuse police of taking bush meat as bribes from farmers. My joy online nothing sorry na person so electricity supply is not a right, it's a privilege. ECG boss and what can I say at myjoyonline.com. Akufo-Addo appoint new head for YEA Kofi Japan and Mfoni Eda Enimu Ehano. If every Ghanaian had Ghana card, it would have been the perfect system of identification. I said Dunketia and what can
no say okay all this and more on my journal like Adom online so ubenya storage ni bi wo ho na wo de etrim ya fast na master assurance your solid partner top choco it's chocolate CBG we stand with you Agbeve Herbal Center wire reception latest from your partner for life Vodafone further together the one more assay 1 2 3 yeah we entiafa Adom Sports page 1 no emfa entwa so ya be sanso aba me the chief jay force abna ya dance ya misha why ya dance ya ba